Poštovane kolegice i kolege, evo pripao mi zadatak da vam ukratko objasnim na koji način funkcionira aplikacija WordWall. WordWall je aplikacija koja nam na vrlo brz i jednostavan način omogućava stvaranje zadataka za naše učenike. Dakle, otvorimo na Google aplikaciju WordWall, otvori nam se početna stranica. Treba naglasiti da aplikacija nije besplatna, već je prvih 5 aktivnosti nakon registracije besplatno, a nakon toga se sve aktivnosti plaćaju, odnosno imate ponuđeno mjesečnu članarinu od 26 kuna gdje imate neograničen broj sredstava koje možete kreirati, ili profesionalni tip ili godišnju uštedu od 10%. Uglavnom ja sam izabrao standardni od 26 kuna na mjesec. Kad se registrirate, prijavite se. Kad se prijavimo, otvori nam se početna stranica gdje imamo gore mogućnosti koje možemo raditi. Da bi kreirali aktivnost, moramo kliknuti na kreiraj aktivnost. Tu vam se otvori niz mogućnosti koje možete stvarati za svoje klijence. Treba se dobro naprijed pripremiti, tako da na vrlo brz i jednostavan način možemo formirati aktivnost. Ja ću vam danas pokazati recimo ponavljanje za 7. razred za države jugoistočne Europe. Spojiti recimo glavne gradove sa državama. Upišemo naslov. Tu onda imamo ključnu riječ, a može biti i slika ako povezujemo sliku sa tekstom. Dakle, na vrlo jednostavan način možemo unijeti fotografiju sa računala. Evo recimo. Znači, tu upišemo onda da je to zastava od Meksika i to povezuje. Ako nećemo zastavu, oklonimo je i idemo na naš zadatak dalje. Moramo postaviti minimalno 3 zadatka. A maksimalno 30. Mi ćemo za ovaj prijedlog zadovoljiti formu i formirati 3 zadatka. Kliknemo na gotovo. I tu sad možemo provjeriti naš kviz prije nego što ga završimo. Dakle, Makedonija, Rumunjska, Bugarska. Pošaljemo odgovore, provjerimo se samo da to štima, to je to. Uvijek možete kliknuti na urediti sadržaj i tu popraviti još sve što treba. Sve je u redu. Završimo kviz. Aktivnost se spremila i sad ju hoćemo podijeliti sa drugima. Kliknimo na podijeli. Dakle, tu imamo podijeli, postavi kao zadatak. Unesi ime, jer na taj način će učenik morati upisati svoje ime. I kliknemo na početak. Kopiraj. I gotovo. Ja sad odmah ovu kopiju prebacim na Yammer, tako da se poveže sa našim materijalima koje trebamo. A mi sada bi provjerili da li to funkcionira. Se odjavimo. Ukucat ćemo to. Evo vidite. Znači tu sad učenik mora otvoriti i prije nego riješi zadatak mora ukucati svoje ime. Opet ćemo se prijaviti da vam pokažem još gdje možete pogledati svoje rezultate. Dakle, tu imamo moje aktivnosti. Tu možemo vidjeti sve što smo mi radili. A tu imamo moji rezultati gdje možemo vidjeti učenike koji su rješavali naše zadatke. Dakle, ako hoćemo, evo idemo tu prije Rima, to su 3 učenika rješavala. Gdje nam tu piše da su Marija, Josipa i Božidar riješili zadatke u WordWallu. Evo. I to bi bilo sve. Zahvaljujem i evo
Čujemo se, vidimo se. Hvala.